بله تماشاوان هیجان نهاجی از برای خوب بدم میوان خوا برز علی تمه اندام انجمن خوجهی یا کوبانیا انکسه هر وها برز محمد نبی اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه اون هر دو بخیراتن برز علی وکم زانن کو ایرو 5 سال لسر شهید بونا پیشمرگه زیراوان اکرم را درباز بن و روژه هون چاواتین بیراخوا است که سپاس تماشاوان کانال آرت که یعنی بخاطر من پروگرام و گفتارد کرد یعنی کمری چه بیجه امریکان حقی شهید زیروان پیدنی که جبر وقتی بین بریار تاریخی سروک برزانستان وقتی کتین پیشمرگاک کردستان عراق تیل کوبان شهید که به اوتگانی بیجی نامایک تاریخیه اوی دیروب بسجلینه که او تنظیمهان ارهابی تنظیمات تروریست جکوبان درکت بفضل پیشمرگی روجاوا مگو از خواهم بیجم انه هر کسی پیشمرگه و هر کسی وکیل بین اوانا وکیل بین بعربی بین حامل رسائل نبیله يعني نامای کوانا را کری نامای جعلمه را شاندن همه جهان را شاندن انه ام ملتی کرد ملتی کی آشتینه ملتی کی دا آزادی خود خوازن نه ملتی کی تروریستن تجاری کسی وکی داعش ناب ملتی گلی کرد را چی نابه پیشمرگه تکانی بیجی که اگر کتت خوازی امسال پیشمرگه در مکن پیشمرگه دن نامای جعلمه را کرن بله يعني أبجي ديروك بسجلني يك بيشمرجي روج شر سوري وقت دست بيكر بيشتي تحذر ودانزان أو بيشمرجي كدركتنا كردستان وعراقي وقت كرفت كرن سلاح خاب بسنجي ملتي سوري دن أو نمايك عالمي طعم كركو تش يعني ملتي كرد شاود فكري وإيدن جي وقت كشري داعش كرن لكوباني والكركوكي والحرداري فأي من از بیشم که چه بیشم حقی و پیشمرگان به تایبت پیشمرگه زیروان اکرم اوی که خورتش کردستان عراق تیل کوبان شهیدی که به اویا دبال آمده یا که بجناها جویرا تاوینن و اویا دیروگا کوبان دا جبیر نابه او فضل ای پیشمرگان و وقتی داعش تروریست جندر کوبان درخستن 1015 ده حتان ها او پیشمرگان ها شر نشر ملتي كرد تاني دكن شر جهان دكن شر حمو عالمي دكن إهانة كش وكيل بالناف تحالف الدولي اللي كان شر به تروریستی دكيه وبتايبات پیش مرقد ريزا يكيه دومن لهم بروي تروریستی فايمن ام تشخاص بيجن ام نكون حقيوي بيدنيكي وأف رسالك نمايك تيبت جعل ميري إنه أم ملتكي أشتيد خازن ملتكي أزيد خازن أم تجاري أف تطرف وكيد بيجن وأف إرهاب جناب ملتي ما ملتي كرد اندرنا كذي. بله برز محمد اگر تو دنگی متکی رولا پیشمرگیان دشر روبروبنا داعش لکوبانه چاوابان بخوازن تجمرا بهرگلی بحث بکی سپاس شده و تماشوان ایجارا شکنارا دراستی زیروان ناوکی بلند علی جمع کوبانیان شوی کن دویسن کنو زیروان سوران کردستان عراق هاتی کوبانی شهید کتیه او بقا سمبولک لسر خاک کردستان جبروی او سینور چیتیش که نقدر و هات کوبانی شهید کت ویا خوناوی بو صدم نو کرد بیاکن خاکا کردان کشکیه که هگر اولکه دریبن لبری وی هاوی که سر زیرفان تمام متخوازن وقتی سروک مسعود برزانی او بانگاوی گرنگ پشتی کتریور رش داعش هاتن الكوباني و خلقی کوبانی جو کوبانی درخستن او بانگاوی جه هف دولتی را جبوی حمایت کوبانی پرستنا کوبانی و پشتی وی بریارا برلمان کردستان عراق شاندن پیشمرگان و او پیشمرگی هاتی و زیروانجی بوان را و الخاک کردستانی سودی لکوبانی تحدیدا که شهید کتی وقت دیاوی گوش بر سالی چونی ما سردانا مالبات وی کرد
دیا خلقو از که خوشم که زیروان چو لکوبانی لوی داره شهید کرد و بو شهید کردستان و او خاک او سینور هانا که دجمن چه کری دما بین حچا پاچی کردستان دا گو زیروان او سینورناش گناندن و چو خاکر قربانی جبوی خاک کردستان و جبوی ملت کرد و امجی خلق کرد بکی کوبانی کشکی دبیجن ام دیندارن جه برادر خواه حکومت کردستان عراق بتوی و برای ما زیروان شهید نمر ام کوبانی هر ساله ام دقازن بیرهانی ناود سا وینن جبوی که اویا یک بو جه کسی که دفاعی کوبانی کرد دفاعی خاک کردستان کرد برز محمد يعني پشمرگیان بگشتی چاوا بجداری د شر روبروبونا داعش لکوبانی دکرن ام خوازن تو بحثا رولا پشمرگیان د وی شریده بکی بخدا تدیک پشتی پشمرگه بریار وان هات استاندن و سروک مسعود برز يعني وی خاص کو الا بشی نجبوی کوبانی نکده کوبانی کتبو ما بین 5 کیلومتر مربع يعني تمامی حالیا خابو کنو خلاص به جاگا کو پیشمرگه هاتن وضع لسر حرده هات بهرات کندن او وضعات چی بو که انو روبرو او تروراش شندا چو پیشمرگه جی دادی به محدات خواهد تمامی هاتن و ملی خودانا ملت او هیزی کل کوبانی دفاعی کوبانی دکرن حیانی روژا تالی حیانی کو یک جوا ترورات کوبانی دهبو پیشمرگان هات لسر حرده او وضعی هانا کو کوبانی روبرو دچو وكرا كوباني بكت او كت بندستيوان يعني او بخوا خلقه كتوچك معنا زيدي 3 كيلومتر مربع بو لا بيشمرغان جارا كدن رحكي نو شاند هندري كوبانيان دا و او ترورا جارا كدن وگران شكينان و ملت كوباني جارا كدن وگريا حياة خود بنو دست بيكر و كوباني وگريا جو كوبانيان را ام سپاسیا و هر پشمرگی کو لسر خاکا کوبانی و دفاعی کوبانی کری ام دیدار وانن و به دیلوگ لسر وانی ازمش که کوبانی بو سمبوله که بو رمزه که یک بونه ما بین حجا پاچه کردستان دا و هر کسی ها کوبانی دفاعی کوبانی کر جبر کردان و ام سپاسیا وان توان دکن. بله برز علی ام کارم ببیجن کو پیشمرگه صدام سرکه بو جه نکتنا کوبانیج بر کو دوی دمیده فرماندار پیشمرگیان راگاند بو کدام کو پیشمرگه گشتن کوبانی جسادی 75 دبن دست داعش ده بو ایمن وی دمی راسته وی دمی ملبرسی نور بون انقلق قنوات ودميت بمرض كرن وكي بي بي سي تحديدا جو ما بيستي كوباني كتي خارط حياة كرتا اكيد كي مغازنكم تاكيد بك حتى وشغال بركي قناه الجزيره وعربيه جي اعلان كرن انه كوباني كتي خارط يعني ازوج شغال بر سينور بو مددي تشابي خاطر شديد وقتی کو پیشمرگه در باس بون يعني او معنوي ملت بلند بون او سلاحي کو بخار در باس كري او يعني او مسالك تكوني بيجي معنوي وبيترك مسالك عسكري به وكي كاك محمد جيبوتي بيشمرك وقت الضرب واصبون او انا وقت بين منظمان وقت بين سلاحنا يعني وقت بين مميز بون فوانا وقت الضرب واصبون معادله العرضيه هات جوهرتن خلال 24 ساعتان دا داعش جندر كوبان در خستن وقان امكان بيجن 10 کیلومتر دور خستن لما خابن تشتهاني كو از خازم بيجم او تشتهاني پیشمران قدم كريل كوباني ام نكانن يعني وكي كيك محمد قلتي ام تشي بيجن ام دينداري وان اللي بقاضية مكاني بجارة كدني لها فكروا او پیشمرگي مي روج وگر ناصر عرض خو وجارة كدني افتروش ملتي متيرا در باس بي ونزانن يعني قال لك ملتي كوباني دفده 15 روزه داویدا گلکی ام دویسن بیسا ملت جمالی خود درد که و بری خود دن هریما کردستان
اف رخصتنا هان لندر كوبان شوني كو الحلول السياسي بقاري شوني كو بقاري بانا يكريزيا بارتي كردان بكي يعني وكي بين حلول استراتيجي دينه داري كردان كله وداري قلق ملت راتشيت كي ودبي يعني على اساس حاضر كن كشر بكنا فايما از بيجم كاري دبين كاري كي مخابن او تشتكو بيش مروان قدم كري قاضي مكان ويرسر تمام بكرا مكان ويسر لي قرار لما خوابن اف رخصتنا قيادين لندر كوبان نقابو او عقلي خو قبول ناكي هو اشكال لسر بروباغندا لسر مديا وي بيجن ام يكريزيا مالا كرد خازن و تشتيها خازن بي خلقي بخابينن للارض الواقع تشكتنا اما از بيجم اف تشتكو بيش مرغان قدم كري وأب يعني حتى نهار كان أب رخصتنا دندر كومنت أن كان بيجي وني سر زماني خو بيجي والله أب بيش مرغان هاتن فضل إيه بيش مرغان بو يعني حميم التي كومن زانن كو وقتي أوانا بري كو بيش مرغان درباس من وقتي كو نقاط دنا طيران وانا يعني بوكيد بشكل دقيق نظن طيران بيش مرغان هاتن معادلة عسكري بشكل كي مزن هاتا جوهرتن فمن قبول سر ليكرا وكيد فيجن بارتي سياسي حميد برضه مسؤولا بله وإمام جزء مسؤولي رات كل من مسيري خود دست فوندا برضه فناجي مخابن أمجي فاجئ إن نوبة تنظيمه بلكي ممكن بري ما بعمق وان نظام بو انه ممكن تنظيم كي بارتيا كرديه خدمات كردان كي ممكن بري ما وان اللي نيري لي بس بشتي شاري كوبان بشتي و مجزره كوبان تشي بو بشتي و مثلا العفرين كل ابيض وساري كان تشي بو اللي هيشت ام نظره بوهر يعني انا عم بتشابك يتم لوندنير بله برز محمد بريارة سروك مسعود بارزاني جيشاندنا پیشمرگان جبو کوباني لسر چه اساسي هات نامه جوية كي چبو جبر سروك مسعود بارزاني خدنيك اويا اي كردان طبعا ما اي كردان عراقي او دي جي خدا كمسؤول كبراء مزنج كردان طبعا وخاص ودست بده بركوبا جبل كوباني نكبه جبر بيهاوي بدي خاص برلمان عراقي وخاص بنا دولتي انه حماية كوباني او بريارة برلمان كردستان عراقي كيش مرقامج او نداء ايويك دولي لبي كجبوي او بالا فروق انا وارا ياردم كجبوي كوباني نكبه او وقت سروكك وقائدك او واجب خطر شبراء حرة يعني خاص دفاع بك او خلافات حزبي او استنجي حزبي او قوتني بالبيجن وهي خجوان ماستردي ويا لهذي والناس لكني وي مسؤولين ككرد كاصالات كتاريخ مارسة كرد جبوي حمايات كردان بك للاسف يعني وقت من حديث المجهود ما نكون بو استفادة تجارب خبدي أنا أو حرب تشيبي أو جاكي تشيبي جحفلين دا وجتلابيات دا وكيشت الرسائل ما نكون بتجارب بدي ما نكون بو يكونك فتشكرا جبوي خدمة خلقي خطرة جبوي خدمة ولاتي خطرة جبوي فلسطين في ملاتي بكرة أو بارتي هو خدي هيزة لسر حرده بيك فكر بيك هيز وقفتنا دنير خدمة دوزة كردية هناك جارة كدن و باورك وعمد التهلكات كبنا لأز ومديد كم وعم شارك جيرة نبين قريب تهلكات بله جبال روجي برز محمد بله وكم زانو كو أفا نزيكي 5 سالانه كو شر داعش لسر کوبانی را درباز دبه دوی دمیده گلک جخالک کوبانی در بدر و پنابر ببون جسادی چند وگریان کوبانی براستی دسته که پشتی کداعش که يعني نسخاك خوشك وغيره تقريبا سنة حفتي حشتي وغيره يعني ملاك قوز بي وغيره لبشتي كو او تيرورا جارة دن اديجن او روجا راش او شواراش كو جارة كذن او ضحي
بله پیوندی هات برین برز علی همان پرس از اشتباکم صدم چیه کو حتنها خلق کوبانه ین کو در بدر بونه و نگریان کوبانه يعني حروج ام بدهون العالم راستين ام جواب برسكن ام بي يعني هلا اما ام كيسين ام فاناجر ام زانن ام تينا قرتن ام يعني قالكي ام وقت بي صح مشاكل جمارة شيطان ليه وونج بوتش فاناجر ملت دبيجي يعني بحذر ناس كانوا مشترك حاطن هاد شيء حذر ملت كوباني ده عند تركي ده هي تكون بملات الرجاوات تقريبا دوري 6,000 4,000 انسان بندر تركي هي رجاوة بيشكي اي كوباني بتيبات دوري 6,000 انسان في داري هي تركي هي فايما وقت يكون بيجن جملات برسي كنت بحياة حلق سياسي شيء ناري ام بناقر وعلى ما يبدو يعني ايه بياداجي ناخذ انا من طبعا زي تريعب اكل وان سروان شيب وايه من ازبيجم يعني حتى روشة سوري شارسري جراس شارسري سياسي نديتن ملت النماج غلو بذري وبتيبت وندبين روشة درافي روشة اقتصادي في داويدا قالكي باشا داري فإيمن أزبيجم يعني ملت ما أو ملتو فناغري حتى شارسري سياسي نديتن وأوجي جوركو أم دبينن حتى جماعة خوني حتى نات شكتنية رغم يكو إنه هذا إدعاء دكيد بينهم وحدة وكيد بين وحدة صفت خازن أتشك حينها الأرض الواقع تنانا وتشتكي نوفل يكن نقول مبادرة تشكري وحينها كأنجمان اجتماعي كردية نظام أب مبادرة كي تشكرية بنودي خوات شنا تشت خازن حينها نظام بس بتخازن بي خلقي خرازي بكن ودخازن بي شر أنجمان اجتماعي كردي بكن گلک سپاس شبو هر دو میوان من برز علی تمی اندام انجمن خوجهی یا کوبانه یا انکسه هروها برز محمد نبی اندام دسته روشکاری یا پدکسه کو پیوندی پیرا هات برین گلک سپاس شبو بشتربونا و هر دویان